Ole clear tu te chibai le vekule voin hi April ni somni paru kumsan hi somni panga inrin ni ania tontruma hian nimin lama lerhing rap thak tak Ecuador thleng chungchang hi kan bi chiang don ani nimin khan lerhing 6.3 magnitude na chuan Ecuador asoya he lerhing rap thak tak awang hian mi somni chuangin liaman torpha ani he lerhing hi le changa kilometer somni pathuma thu ka ain siama tin Ecuadorian thu nei tu te chuan he lerhing awang hian tsunami thleng thut the ni thu chuan siam bok ani. Señores, pasando por aquí, miren la magnitud del sismo. Nimin khan Ecuador tuipui kam chu lerhing hian asoya soitakang khan mi somni lain hliaman tura din chu baka Esmeraldas khopui chunga building tamtak te chu he lerhing hian ati chia oil infrastructure sang te po he lerhing awang hian tunatan ri chuan an kharri ani sarkarin thu chu siam dan chuan he lerhing rap thak tak awang hian chungko za somthum panga lain boina an to pha a tin chu baka sarkar building sang le mimal in engmoza chu helium hing hian asoi chia a tin mun sanga helium hing awang hian electric current an nei lo pha ani. President Daniel Noboa chuan social media Twitter a tinghian posa sarkar chuanin theitop chuin lerhing tur te hi achan puidon ti atar langa chenna in nei lo le ele in tur nei lo te chu a theiang angin anum nam hun tur le an ele in tur te sarkarin a perfect don ti asoi ani State Oil Company Petroecuador chuan antarlan vele danin Esmeraldas refinery le SOTE pipeline na tho sang te chu tundin huna hian suspend vek ani thu antar langa achan chu helium hing hian chiatna rap thak tak entin nge athenzel don shiat ani lova tunatan ri chuan an ha thona hun te hi khari mai torin thutluk na an siam ani. Este es el otro lado, miren cómo quedó. Ecuador Geophysical Institute chuan antarlan vele danin lerhing hi magnitude 6.0 na ania tin he lerhing hi athlen nu hian lerhing dang aftershock athleng lea Goiás province lerhing magnitude 4.1 na chu athleng le ti antarlang ani. Quedó la administración de empresas con el temblor. Fue algo wow. Miren cómo hasta las parrillas se cayeron, vean. Aquí en la Bolívar y
espejo. Elian hing na takhi anram sana jing dar ko le mi somli pali khan nimin khan athenga BBC in atarlan dan thei chuan helai huam chunga cheng te hi chena in za somriat la yin power an nei lo ni in atarlang ani Ecuador hian lian nging hi alo thleng fo to a kumsan hi som hi pathum po khan Ecuador hian lian nging alo thleng le to boka Ecuador tuipui kama lian nging 6.7 magnitude na thlenga wang hian mi som pangala yin nun na an lo chan to ani kumsan hi som paruka po khan Ecuador tho hian lian nging alo thleng le to a emi chom hi chuan na khop maya 7.8 magnitude na ni yin helin hinga wang hian mi za sari la in nun na han chana tin mi sangtelin liaman tur bok ti antar lang ani tundin muna Ecuador hian engtin nge lian hing hi athling chung zo mangem ti hriat ani lova ama ero chu tuna lian hing thleng ero hi chu anat dana pangai khop maya chuwangin malam huna hian engtiangin nge boina thlen le don mitam takin an ngai ven thup mai ani clip sang sang kan ena tang te po khan chiang takin helian hing rap thak ziale ngong ane dan chu chiang takin kan huin karinga chuwangin heng lian hing atang te hian kan ram kan van nei zia kan hriat chian le zual karinga kongeng kima pathian hne na lom thu soi tur kan ni zia adarlang jing view ome ole khati zong kha tun tom video wa Ecuador tuipui kama lian hing chung chang kan tarlan thei chu ani e